Oke guys, Villa Volumai sosa tena ninya peralatan sana mata dia udah matang, harus tena maybe idenya mak lah ya guys. How to sosa idenya malai ha ya face ne maybe habel uza na fating harus seret bahat ohing hau bahat foam fali sini tamane nak feratena anak verta nih guys, ini badang yang mati sih namanya, orang yang uza face nih, hal foam fali face deh nih, bahat fali ini ya, sih buatnya latenar sih, ini fating ini, ide nih hal label uza hotu taman ini rahun tena, ini mas lagi tena, hating bahat foam fali ini mas bahat foam. Né bahat foam para nimeting e mos vai idane hotu salania nemos la proveta tena guys ni ore martelo bakku nih hereng hating hala fole foam idane hotu ting bahat foam fole ne ni ada matang mana hela sobora hela safani kotu vet Saskia manela harus sosan ya bahat mana guys bahat nih barat per mate 2,50 pound hamutu ko ninia perfusio 3,50 sen. Oke guys, asisten apa video nih? Agora dang haputi material ya udang ya buat drill fura e safenda para hau Montana. Oke, ciao. Sistem apa ya? Oke, soalnya drill mana? Ini fenda, ini buat furane, ya nih tuh. Ong lorang belum fatinda. Umadet, sim. Be usa ba. Atum nem usarane wood drill depende hanya size perfusionnya size mana entah hal tinggi usa ide ne sorry guys hating uze dane antara ruane salah satu guys para perfusionnya bela tama aperta. Oke langsung guys how prepara tu montal Oke guys, agora kalau bahat ke utana, kalau ini patiana, agora hai marca, kalau nya kuat pati para ini kita bor tama udah tahun perfusio. Oke.
fale dia. At mono detona hau foam fale. Hau ting korsa fale ne. Korsa fale mata salania. Hau marka fale mai mamuk ne. Tambah ini mas guys, lapor beta, tinggal marka fale bahan terus nih. Tahu apa?